ELITETV की स्पेशल टॉक था मैं मुतराम ऑक्चरी ngasi अखुना पुजरकली ब गेस असि अते कना सु नते मरुइना पॉलिटिकल की लमदा यमना नहा ओइना खोंगदारकतना तोआन तोआन बा फम क्या पैरमलबा अदुगा कोई सिंगजमे असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी दा मंगारक माइ पाक्तना मियाम की सेवा तोनु लाबा मसिस नतना कोई स्पीकर ओइदना मसिस नतना कोई तोआन तोआन बा मिनिस्टर क्या रुसु ओरमलबा कोई सिंगजमे असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी दसु माइ क्या पालका मियाम की सेवा तोनु लादिबा अदुगा हौजिकना अखोई ममांग स्पीकर ओरमबा अदुबो माइथिग्रबसु मियाम की थबक्ति तौदबा यादी हाइबी वखलोंदा चोंथोरलेबा अदुमबा यामना अदुम नहा ओइलेबा यामना सो अहल ओइदिबा पॉलिटिशियन आई हेमोचंद्र ने तामो हेमोचंद्र बु की स्टूडियो दा तरामोक्षरी अमरोइना अखोई लाक्चरी बंगसी की टॉपिक अखोई ने नेगेटिव टॉपिक से प्रेजेंट सिचुएशन of Manipur, the present status of Manipur. She never named a so far, how the father of the Nasi, Adama Krishna Germanumini, Tamari Hena, Hela of a father, Manipur, who Tangdulitava, Puchi, Main Amada, Hingmangamti. So I'm a thanks as a politician, Amona, as a speaker Amona Hano and Bado, so I the Karimot later won't have you hammer. Ihan Hamakta, Yahak Nasi, ELITETV, now Jitna. आइबो मतम खतंग पीबी बोगिता मक्ता आई मदुगी सु थागचरी अदुगा लोइना आइना हजिकी रेस्पोंड तौदि ममांगदा ngasi numidasi अखोइगी थाजजबदा मरुइना अखोइ गौर धर्म चटपा अखोइगी मैतै फुरुकी अखोइगी लैजरिबा अखोइ मणिपुरगी अनंबा मियोइसिंगी ओइना दिंगसिसि कृष्ण जन्म नुमितनी यामना होली ओइबा हाइजबता अदुना अखोइगी कृष्ण जन्म नुमितकी सिगुम भगवान श्री कृष्णना पोक नुमित सिगी सिंगब नुमित असिदा आई मयाम पुनमकपु ईश्वरगी थौजानग लोइना ईश्वरबु खुरुमजर मतुंगदा मयाम पुनमकता मदुगी नुंगसिबा अमसुंग शांति लासनु हाइबगी मदुगी अपील अमग लोइना मयाम पुनमकता खुरुमजर मतुंगदा हुजिकी आई वहंग हंगबिरिबदु लाक्चगे जित सेंगना हाइजरबदा अयाक्सी मसा हाइबिगिबदुनी याम ngana आईगी पाबुंग अदु मतम अमगी कोई यामना मीना नुंगसिबा खरा पॉपुलर ओइबा लीडर अमा ओइरमी अदु मतम चादना एरोप्लेन काइबा अमदा लैगिदबदगी आईगी पुंसीगी लंबी एसे होंगिबनी अयाक ती चमचमना अयाक सिविल सर्विस एग्जामिनेशन गाजी थाजरगा चमचमबा पुंसी अमा लेनगेने खल्लुबदुगी ओना तैनबदा राजनीति की क्षेत्रदा सही 15 कुंतरुक सुबुदा गाइरिगे मतमदा चंगिबनी अदुगा लाइव फब हाइजबतारे इम्फाल मयोंद लेबा सिंगजमई केंद्रदा आइसी काजदना मयामगी सेवा तौबा मतम खरा सांगना सही 15 मुक्सी फंगजकी अदुगा ममांगी भोट हंदक 2022 दा माइ पाक्त्रबा मतुंगददी हनयाम कुइनसु राजनीति की क्षेत्रदा लेरे अदुना मतांग चाना आइगी खितंग तुमिन्ना अमुक आइगी लाइफ की स्टेज असि खितंग लेनसिराना खल्लुरबनी अदुगा अमरोंदा खल्लुरगसु हंदकी लाइव इशू असिदा खरा येंगमे अहामददी था मंगानी तरानी था अमा येंगमे अदुबु खांगबा ngamdabadagi थमोइसि परोक चाकपा एकदम ngसाइगी थमोइसि काइबा हाइबतारे अखोइगी मतंग अदुददी हेक्ता अखोइगी मैतैगी अखोइगी नेरेटिव से ओन तैनना हेक्ता नेशनल मीडिया सिदा ngangiba खोलिबा आदि अखोइसि यामना रोंग पिक्चर अमदा सुम पोरकपदगी खांगबा ngamक्तबदगी आइगी थमोइ असिदा कइनोमा इथिल अमा लाई मदुदी सुमाइना तौरगदी मसिदी फत्रसु अखोइ सिदी खांगबगी मतम अदु अखोइ तुमिन फंब याद हैना मदुदा इनर कॉलिंग अमा लाकपदगी आइसि पब्लिक प्लेटफॉर्म दा मतम खितंग आइदि तुमिन लेरु हाइब तारे बहुत काद मतुंगा अदुइ मतुंगा आई थोकचरखिबनी अदु याम नुंगाइगिदे मदुइ मतमदुदा आई आदा दिल्ली दा चलगा आई फजना ngangjei करन थापरगी अखोइ इंटरव्यू सिंग नाउ सिंग ताबिरंगनी मयामना आइना nganगवा दुम ताबिरंगनी मतंग ता याम तोइना सुंगांगदे अदुबु अयाना खल्ले आशा अमा लेना अदु खोइसु राजनीति की क्षेत्रदा लेरमबनी सरकार की खोइगी लेंगाक सासोन यावरमी अदुबु अखोइ मतम खरा पीबा ताइ मतम खरा अखोइ प्रॉब्लम अमा लेरगदी सॉल्यूशन अमा लेबम थोइ मसिदा अखोइना लेरिबा चीफ मिनिस्टर लेरिबा गवर्नमेंट लेरिबा सिस्टम अदुदा यामना चैदना खोतना मदुदा कनो तौबदो मदु चुमोइ हाइदना खरा खांगना लाकबनी अदुबु कयाम कुइना खांगनी जित ngasi tha mari 4 months have gone 4 months have gone past aduga aigi wakal dadi irang sidi tasengna tha mari mamangda hawrakpani haibisu aidi hainingde irang di hawrabani irang di tha manga taruk ki mamangda madugi mami edo chapchana urabani chulchanpur da gym ma mai thagi ba numitagi forest ki office mayam mai thagi ba matam dagi adigi cookie mayam na sida
poppy plantation की मतंग दा कोई ना forest की केनो तो वो मतंग दा कोई की क्या है इधर कोई की कितंग लम reserve forest area दा कितंग तक ठोक क्या है वो मतंग दा इरांग ठोक तना लाभ ने सिगी मम्मी दी मतंग दा ऊर बने अदुम ngasi फले याम नुंगाई तब तो क्या ठोक रहे तांग अहुम दा हौलक पनी हौलक पचु कना हौलक नो कोई ना हो बनती ना हुजिकती नेरेटिव से उल्टा पल्टा पंचत चटखरे मतम गा होगिबदगी नेरेटिव से यामना लैखरे अदुम ngasi दी दुनिया दसु इंडिया दसु अखोई भारत पुंबदसु असेंग नेरेटिव अदुदी खरगर खंगना रहेबो अदुबो आहाब था अमा अदवाइददी नेरेटिव से पूरा उल्टा चतना ओना तैनब नेरेटिव अमा लैरमनेबो अदु अखोइना खल्ली मदुई मतांगददी अखोइगे सरकार असिदसु याम चैरुरगा मदुगी सोल्यूशन कैसु ओइरोय अदि अखोइना याम कन्न nganगरुगा प्रेसिडेंट रूल थमक्तना प्रेसिडेंट रूल गासी लाक्तना मसिदा अमुक हेना साम राइफल्स ता कोइना थाजदब लैरिबा सेंट्रल फोर्सेस मयाम असिना कइंता तौदन लैरिबा मयाम असिदा अखोइगी मयाम अखोइगी मिचम प्रजा मयाम से अमुक हेना वारगदगा हाइबसे कोइ दोलादुली नाइदना मसि वाकन जे कोइ खलमे कोइ प्रेसिडेंट रूल थंबा यारोय गाइसे कोइ याम कन्ना हाइजरम मी अमने बा कोइ अदुगी वादो ओना तैनबदा कोइ येंगेबा आई था अहुम को हाइजले अइना करन थापर की अहम इंटरव्यू दा हाइजगी बसे सोइदन नोंग चुलक मतुंग दा एपिडेमिक थोलक याइको अखोइगी सिगी इरांग असिदा हान युम जी साबियु युम हान साबियु मागी मेडिकल ट्रीटमेंट हान फजना मसिगी खुदोंग चाबसे पिबियु बसे आई था अहुम की मांग हाइजगदबने अदु ngasi करी फिबम दा लेगे सजी वाजेल गिदा करी पूजा खदा तौरगा चीफ मिनिस्टर ने पूजा गा तौदना सिदा या मालिने या मालेबा यूंगासी फैब्रिकेटेड यूंगासी लोन पीरेबा दौनगा तौदना तौई ngasi on the ground जी तौद चल यंगबियु there is nothing happening अदिगी ngaiko कनो तौरे अदि कमीशन ऑफ इंक्वायरी की करी मागी टर्म से 6 months ने 6 months to ngasi thamari hogre interim report ama piba yaina responsibility fixed over yaina kari responsibility fixed over ge aduna ai wakal da ngasi yamna nungai taba thamoi sida sum khangam mani kaino asama leiko se akoi gi yam leigre viral video gi wali leigre adu gi adagi wali leigre parliament ki session da अमुक्तंग अखोई मणिपुर की कनो से इशू से अमुक्तंग नैना से आइबा मतमदा पॉलिटिक्स की वाली लेग्रे मदुददी पॉलिटिकल ओइबा मदुगी पोट अदुदा इंगांगजरोय अदु मांगजबदे अखोई इमांगना मांगजैबा कांग्रेस ना कनो हाइरगसु बीजेपी ना कनो हाइरगसु मणिपुर की इशू दो नैनान बदुने मखोइन पामिदी अदुसु नैनगिद्रे प्राइम मिनिस्टर ना मिनिट मनी मंगा ngang तोखरे अदगी श्री अमित शाह ना ngang मतमदसु अखोई कांग्रेस की वॉकआउट तौगिदना अखोई मणिपुर की अखोइना पामजलिबा पोट मयाम अदुदी तागिद्रे अदगी पार्लियामेंट की होम मिनिस्टर ना यामना कनो तौबदौना एज इफ अखोइगी यामना मिचंग चंगबगी मवोंग ओइना पुथोकबदौना अखोइगी कनो तौदना हाई कोर्ट की कनो दुदगी अमु हाइरे अदगी नार्को टेररिस्ट मयाम लाकपदगी कुकी मयाम मोइगी इन्फिल्ट्रेशन तौबदगी अना हाइरे अखोइ हरावे अखोइ खितंग थमोइद खितंग दि नुंगाइदे ओ अखोइना नांगै मैतै मयामना लाउदन खोंगन लाई मयाम से होम मिनिस्टर से खरा मागी मना कोंगदि खरा यौ माले से अखोइ अदुइ मतमदा खरा ngakhtang di मियोइबनिना फिल तौवे खितंग हरावे बखोइ अदुबु अदुगी ओना तैनबदा ngasi ground kari tawrege this is what I want to ask the home minister this is what I want to ask the honorable chief minister of Manipur Shri Biren kari hino haibabu on the ground ngasi kuki mayamgi nomai kapsal lakba toktri mi siba toktri adi akoi low unaba lohon kari napi akoi gi phoiba chatpa lohon akoi gi semba chatpa akoi gi mafam khuding makta peripheral area da phawak chawdo oiro ikaudo oiro adagi senjam chirang do oiro adagi phayeng do oiro jaga khuding makta masi irang ase hujiksu loi diri haiba अदु इतारगदी कदाइदा लॉ एंड ऑर्डर फरिबनो कदाइदा अखोइगी फिबम मजे फगलकदोरिबनो बा अद सोमददी यामना फरे अखोइ कुकी मयाम की इन्फिल्ट्रेशन अखोइ थिंगनी बॉर्डर फेंसिंग तौदनी अदु अदा हाईरी पार्लियामेंट सोमदना मिजोराम नंगरांग की वानी मिजोराम दा आइजोल दा जोराम थांगागा सोमदा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन पिउ हाइदना मखौ पोमना लाउदना खोंगदना लैरबा बिरेन मसामक पुसु Honorable Chief Minister Masamuk Pusu duly elected akoi mayam gi Chief Minister ne leriba Chief Minister dubusu yade bireni makada koi leibanga moi hairiba mantri mayam adusu internet ke khuthang da mantri ohelaga file suhalli aduga Chief Minister akoi gi Chief Minister ga wali chage di haidadana akoi gi state ki boundary lalaga
Siri Joram Tangaga Kari Pamano, Aduga Siri Birendasu, Kari Gidamakta Mantri Anido Lautokta. Question me, Hangdori say. It is his prerogative. So the Home Minister Tanabaki Daga Late, Prime Minister Modi Tanabaki Daga Late, Mana Chief Minister ni, Mana Lautok Gadi, Governor, the GME Daga, Sri Lepa Hopkipka, Shrimati Nemchak Kibian Gase, Nasi I Cabinet Lauto, the Lautok number pone. I don't know, Nasi that Laiba, Haibana Ama, Taubana Ama. I need to know Jit Kasu interest Yam Labana, I will interest Kasu later. I do Kang Badi Yam whatever. Nasi Kari Gidamakton, Nasi Imaibil Mayam Ladam Drava, Maya Pai Mayam Ladam Drava, Nasi Civil Society Organization Mayam Ladam Dragadi, a quick Kadai the Chalamani, a quick Pirate Chalamani, Pirate Chapakumani. Kiam Queen Kangi Gani, Kiam Queen Kangi Gani, Kiam Queen Civil Society Organization Mayamna, Kiam Queen Imai Bill Mayamna, Kamchet Selaga, Macha, no Rivatakatik, Ichamayama, Dubu, Board Pilaga, no land Tingle Joyna, Akogi, Kanomayam, Akogi, Lamkai Napa, Akogi, Bilis Napa, Akogi, Lomi, Akogi, Lomi Shinmila, Akogi Kano, the Lazy Mayama, Sigi, Lomi Mayamgi, Akogi Punsi, Adigi, Akogi, Bilis Mayamgi, Maduki security, the Akoina Kiam Queen, Nakado. Kiam Queen Kangadori gave. I don't know, Masigi say, Kambang among Tatana. Masi say, Tasina, Tamoisi, Yamno, I thought Yam Lai on the interview PBU, and the speaker, or money and the assembly, Matangsida, Kanuntading Nangu, Karia, Duta, I Nangdi. Yarika Dogimayama, Sam Nanga, the Suda, Karia Mang, do you know? I do Amuk Yang Sik and Kangisi, Mois Honor and Manina, Kambani, Shri Amitana to Parliament, the Sungange, Shri Birin, the Sukarino, Mayama, Yum Kai Sem and Kotna, Taurikoli Hydiana, Kangani Adubu, no, nothing is happening. Narang yung milak amat tilihay milising yang kay tilihay kam nungaite kali gid magta pung mapan makai tarakanda hatu nangawodo bangay mantri ani khak tawga DIPR gida kali gid magta press conference tawno hanang matam chana haidabo kali gino adubu akoi ngarang koktada mayam pulai ba mayam do kali gid magta lathi charge tawduna rubber bullet kapsandana adagi maduda live round chani chom kapi haidi kali no what is happening Ado I see adum kangdum do na koi maitai jati ase kangdum do na koi kau ga imai ben maya pai bi mayam da su phuwa chaiba otpa naiba som da ngarang na mayai koi bida jit mayai koi bida CBI mayam laga imphal gi naton sumang da mayai koi bida mayam loi na mi gi school tami angang mayam gi mi gi environment mayam do thugai daga mayam ni combing operation gi type ta yum da changaga CBI na rape tawri budu karino just because nahan gi thoki ba thodok adugi matang adu da investigation taw ga tumin na tawba yai fajana intelligence gather taw ga tawba yai adu mayam bu ekta sasan hoidok kodong no hoidoga kari gi dam to operation taw na adu itaragati ngasi Manipur da law and order phagat la adu tawre ada tawre aina mayam da mogi negative piba adigi editors guild of India na ngasi akoina yamna tapna akhoi negative mayam akhoi wari mayam se chung thokdaba hona jarakpa mayam na convince tawna hona jarakpa gi onu tainabda editors guild na yamna aranba pau pidana akhoi amuk distort tawri mayam si malaksida government na kari proactive action law ge editors guild mayam gi leiriba mi mayam do ngasi phadaga yaraga sessions court ngasi chairap ki mafam ni sida poraga amtang jail da nu mari ni mangani dum tham khang ga dawne ana adugumba thabak mayam adudi amata tawdrabani na ai wakhalda khangba ngamdadna tholakpani ngangning adubu hojikti madugi khangbagi pal ado kaira aduga wabasu yengbada yang ware ima ibel mayam si uba matamda khangba ngamde mittagi pi tage tawre karino abu thamoy ase puba ngamakte karino bu masigi thabak asidi sarkar na tawgodobani sarkar na tawdre adigi ngangado MLA mayam na ngangdre adigi mantri sida leiriba mayam relief camp da chalaga sida mokoi nungdang moi duty taraga relief camp am da lektana kana nari kanagi awat pakari leiri angang singsi kamaina chari angang singsi kamaina lei kamaina kanu tawri haibududi yenglaga kamaina Manipur gi phibam phagalagadori aduga somdana kuki mayam gi buffer zone ikauda sibau changba yade sibau changba yai haidna buffer zone mayam thange kari gi damakta mayam hawdaga laoidori kari gi damakta kyam kuina legadori buffer zone lawtho barricade lawtho ja haibatabani hayeng kana khangani hayeng moleta na chakani na mi lising da thola gadi sarkar na kari tawung amgadori na sigumba question yam lei aduna aigi wakaldadi hujiki phibam ase aigi wakalda it is going to become worse worse haibadi
फगलपदी लाइरदना सुमाइना सुम चथरबा सरकार सिगी हुजिकी मोइना हुजिक तौरिबा फिबम असिदा प्रोएक्टिव एक्शन लौददना सुमाइना सुम चथलबा डबल एडमिनिस्ट्रेशन है थाइना मसी हंजनजरे थाइना ngसाइगी नोंगा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना होम मिनिस्टर उनरो मतुंगदा कंट्रोवर्शियल ओइगिबा एयरपोर्ट पीगिबा इंटरव्यू दो मयामना कौबिरमनी मदुदा हाइगिबा चिंदगी सोइबदी वरम याय अदुबु मदुगी ममी दो चपचाना उई बफर जोन लाइन ऑफ कंट्रोल सुमाइना यामना सेंगना सुमाइना बफर जोन की टाइप ता कोइना मैतै सिंगदि सिदेना चंग यादरोय हैना थंबा अदु आइखोगी युम कै मयामना बुलडोजर ना लोइना मक केनो तकथोगा मम्मी लोइना मुथत्पा अदि आइखोइना लेजरम युम मैतै गी युम मयामना कुकी मयाम तासलगा लेबसिबु सरकार असिना येंगम ngamiba सरकार करम सरकार नो ओके याम फजबा हम थंबी तामनंग साइड पंबीगी बदाइन लाक्सिनिंग से अखोय मरुइना अखोय हजुक्सी कयाम कुइना अखोय सीएसओ सिंग अदुगा volunteer sing aduga maira paibi aduga tholay myam singna khoi gi safeguard torga state sigi safeguard torga legida ge habsi tamona su khara matte ama panbidi aduga hena elaborate ni karam kuina khoi CSO singna aduga volunteer singna aduga leiba maira paibi aduga chil youth myam singna thola kanda manipur si kyam kuina ngaki ge ge as a big question ne tamo sai de kari opinion le dam No, it cannot be. It cannot be done this way. Actually, temporary measure ki wani. Temporary measure have the civil society. Adi mera paibi have se kanu ne koi guide to have the kadai da no ma shoire. Civil society na hai do isi moi de politics to banate langak sasun de yaw banate. Civil society have the guiding torch mera have se kaino mera have se अखोगी लंबी दु उत्पदुने मैरा पाइबी से करिनो मैरा पाइबी से सोसाइटी दा ड्रग की प्रॉब्लम लाको मतम दा यू गी करी की निशा की प्रॉब्लम लाको मतम सिदा ममा मयाम से इचा मयाम से मांगी दोले लेबाक से मांगी दोले समाज से मांगी दोले अदना खुद मैरा पाइरगा अखोई खंगचेत सेलगा अदि अखोगी कनोदा अखोगी फी येलगा अखोई कनोदा अखोई सोलोक त थोलागा अखोगी समाज से कंदब यादे न थोलक मैरा पाइबी ने मैतेगी इमा इबेल मयाम से मसीदी मैतै नुपी की कनो से लिंजेन सिदी याम लेखरे कइनो मसीदी नुपी लांगी वारी मयाम चलुगा हिस्ट्री द चलुगा सु मसीगी पांदम याम लेखरेबा अद मैरा पाइबी मयाम न ngasi थोलैब सिसु सिदा सोइरिबा मयाम से चुमथो मैरा पाइबी मयाम न लागा श्री बीरेंदा मान नंग रिजाइन तोबा यादे नंगी रेजिग्नेशन लेटर दो कोई मधु अखोई खंगदे रिजाइन तोबा यादे करिगिनो लेबाक असे प्रेसिडेंट लान बा यादे अखोई पॉपुलर गवर्नमेंट नमा ngasi लेत्रगदी अखोई ngasi दा ओराजोक लेरिबा कुकी मिलिटेंट्स मयाम गी मिचंग चंगिबा अखोई सिपाही मयाम असे मोइना पुलप अखोई गवर्नमेंट असे लेत्रगदी अखोई याम अवाबा ताने न मैरा पाइबी इमा इबेल मयाम नो गाइड तौबा अदुगुम पोट अमने अदुना मैरा पाइबी मयाम गी थाजबा दो मैरा पाइबी मैम नंगसी था क्या फारे फनेम कुइरे श्री बीरेन की रिजाइन तौने थोलोको मतमदा कनो रिजाइन तौबा यादोयना मसा ngam नादना सोलबा इमा अहन ओइरबा नुपी अमा भाव थोलकतना मयाम माबु थिंग्रिबनेबा अदो मदुगी स्पिरिट इमा इबेल मयामदुना मदुगी स्पिरिट नाहक तोप यादे को नंगोंदा कोई आशा लेरी नाहक अखोगी निंथौ हाइबदी डेमोक्रेसी ददी मागना अखोगी लेबाक से निंथौ ओइबुगुमनी अदुना नाहक अखोईबु कल्लुको अखोगी दमकता नाहकना थबक तौगदोंने हाबसे कदाइदा तौरिगे आई वांट टू आस्क श्री बीरेन टुडे आइदि माबु याम नुक्सिबनी अमरोम खलरोगदि याम कुइनजु तिनरकपनी अदु आई इतोमदसु ओइरमगनी मोगी बीजेपी की लेरिबा एमएलए मयामनबो माबु प्रोटेक्ट तौदबनी मागी मथक्ता ngang अदुई मतम नैना हाइगी न्यू लंबुलेंदा अखोई मतम ngममदब पोट खरा श्री बीरेन ngमे अदु आई थागले चर्च ओइगेरा अदगी युम ओइगेरा इलीगल कंस्ट्रक्शन ओइगेरा माना ngasi इनथोकप ngamना तकथोकप ngamido अफबनी हाइगी नाय अदुगा करी रिजर्व फॉरेस्ट करीगी युम साजन बनो करीगी दमकता अदुदा कनो तौबनो मदु लौथोकपदो आइसु चुम्मी हाइगिना इट वाज गुड श्री बीरेन ओइगेरा एक्स ओइगेरा वाई ओइगेरा अफब तबक लेबाकी ओइना तौबुता गदी फैना नार्को टेररिज्म वी आर अगेंस्ट इट टुडे आल्सो ngasi thoiba olajo ngasi drug ki problem laiba mayam asi narco terrorist mayam dagi tholokpane habisi achumba natro aduga madugi matangda narco terrorist mayam na keno tawdana akoigi manipur sida kari lungi setpa mayam changaga ngasi olajo thohandana ngasi phibam ji laiba sisu madugi da thengnaba matam dasu ai honorable chief minister na madui tawba thabak adudadi akoi support tawbe dum hairina but
सी मुन्ना ताबियो अदु इतागसु क्याम कुइना खांगदोरिगो because he is the BJP chief minister and there is a BJP government in Delhi. Shri Amit Shah BJP ki home minister ni, Shri Prime Minister oiriba Shri Narendra Modi BJP ki Prime Minister ni, adu Shri Biren BJP ki chief minister ni. Kachu kai deva politics ki wan nate ba yare koi hanare sinare mi chani cham chani sire irang yam leire tha ahum khange adu oita gi parliament phamme Manipur assembly su Manipur assembly ki dit ko na mo haijara ki ge madu de haining makal le adu go loina haugne adu oita gi thabak oina pantho thabo oina pantho na ngasina aikoi ba phu da phuwa akoi bu kangdum nang na pakaw da kawba kwa kadel da mu phuni singjamai da mu phuni adigi ngang khamen lokta mi nomai panana icha ma ina ma mabuk manung da nomai maru panana ngasi ba nomai maru lokthok ngam da operation taw da ngami bududi government na kari taw re mai matang da government na kari taw ge ba adi no ye MLA ama cookie MLA ama laibak thibani adusu cookie MLA ama ada yamna mahaksu yam phabami oiram bayai masu phaba leader ni adu magi layeng bagi damakta lupa la kuntha ni phu pi na keno da press conference sengdoi chiri akoi gi honorable minister amana akoi gi spokesperson oiriba hujuji government gi minister amana but what about the khamen lok that khamen lok ta sigiba mayam adu ki compensation krai da leire khamen lok ta akoi gi mabukta hujik nongmai maru lokthok pa yad na splinter lokthok pa yad ribu sarkar na kari gi tawdabno aduna ai gi question di hujik ti taseng na ai ta gadi madugi mami ado nomugi udreba karigino ai wakal dadi sum matam se sum hawal laga sum chokha laga asai gi ai gi kano ma hainingi matang sida akoi gi kari haitare masi matang di chadre adu aina sum khanjabada akoi gi lamai se sum cha kanda lamai se sum chanba sum mai se sum chan la kanda akoi gi madubu kari haitare madugi mai asi chak na nabugi madugi ising haibagi thabak ti sutau tau dreba aduga mai si matom da sum chan laga matom da du mut khini haibadu di matom da di mut loe handa ki mai asi ni matom da mut ka do mai na te kari no bu asau bagi pankhai akoi khang ma ngamaktre kari rum ngasi bawda government asina center ki government ogera sigi government ogera to my mind they are the same chamana bani they are the face of the same coin Shri Biren jo amatani Shri Amit Shah jo amatani adigi hujik leiriba mantri mandol jo amatani adu ita ge dimo khoina kari tawrage ngasi cookie mayam gi khulai pharabra cookie mayam gi khulai amata pharaga surrender tawlabra cookie mayam gi ngasi attack tawleba mayam sida kari takthokpa ngame kari operation tawre Tengnopal da akhoi baitai nupi mayam di tear gas kapsali phui sa sanong na tali aduwa cookie nupi mayam du di tear gas ki lai dana kari action loba namgre aduwa ngasi kari Chanpur da kari no ye cookie student organization kharana maming mata loin khangi bani adi cookie student organization maming leiraba register organization kharana na khoi lau na khoi bu taram na khoi oi kamain tawno okani adu su garang mi la kamat deliver lising yang kai deliver adu su curfew line tholai ni curfew line ram di mi kya lak ta tholoi ro adu ki sentiments me adu ka haitare thoi dana maduda yamna ka haitare karim ka thai na badona na khoi bo khoina bom no okani ga haiba bom no okani em sibo moi openly hairi na to adu thau na do de arrest them Try to the journalist, kari commando gypsy kuntra, Toga Pine, Nana, the Kuidri, Maming Dipalroy, journalist, NS the book to Toxali. I think it's from the Imai Bill Mam, Kitan Lang, look at the bazaar, the Canon Lang, look at the light to guide na bazaar, the Pamande. Karinova, what is this? I do the my day, my arm, see the poo, puning eye later, brava. Cookie pull drive in the teco. I do Lamela the poo tie. Lamela did the other gas hook option, but I can you get the Mata bomb now? No, it is Swagat Togani, bomb like Noibo, Queen Swagat Toga, bomb the Okani Hida. Openly bomb the Okani Hida, openly challenge Togadi. Why not? Juda Chanpurgi SP later, Juda Chanpurgi SP say, Shri Bireni Makada later. Juda Chanpurgi District Commissioner, Deputy Commissioner say, Shri Bireni Makada later, government the Siki Makada later, Brava, and the cabinet Siki Makada later, Brava. I do the Juda Chanpursi, Tunganbe administration, Uziki, Oigra Brava. I don't know, Yam question Yam lay, I don't know, Shiki question me, I say Yam Tuna address Doctor. Masi the government, the Sina. You electre, Asasu electre. I give a Asa like I know, Tamari the Togan Kalamadi Nanto, I know, Tawini, Numini, who need the soul to Yaponimo talking there. They are not interested.
aduga phamaga maira ima ibel mayam awa tahanba adigi civil society ki organization mayam se sum penarakramina civil society organization mayam na wa na jaraga su moi mana phamre moi de mayam saujle adigi civil society mayam tongan na tarakpagi mami ba usle adigi mafam khuding the pen da bagi kholaw je sum labnina akoi masen khala lairagadi akoi masen kaman noina fight to godo ba koi samaj se punbagi ona tainabada akoi masen bok songna raktana hayeng akoi masen bok mot khena raktana ngasi muslim say na ichile now mai pangal mayam gi shu mayam ma moi akoi gi tamakta yam nuksina akoi gi tamakta movement na sida yamin naribani adigi akoi gi naga ichile now mayam lairi kuki mayam gi shu kuki mayam so akoi kasu loina yeknaba nati na kuki mayam akoi kasu yeknaba nate hana gi akoi gi lairiba wara original kuki settlers mayam lairiba imphal da lairamiba kunda laita na lairamiba kuki jati mayam su akoi adum welcome to butabani ne we but hujiki lana sidadi akoi se yamna phattaba akoi na hujik phawda adum akoi na kuki gi phulop asida adum akoi na yengsanba akoi na hat patu pa akoi da na tauba akoi na violence akoi na tauba rom da sum puthoga chatpa sidi sida tuminna kari akoi sarkar na sum leiba sum uba se si khangba yam ware khangbagi wabagi panna do sum kairak padona leire haijabai wan okay tamas de tambiri aduga marak sida hojik manipur gi sumu orisi khoi tongan ba civil society organization mayam se pullu haidana khogi youth shop manipur haidana thole moina demand tore matham unare adu hojik si handak irang sida tongan ba civil society organization oiro nataga any oiro trust boiro kari boiro mayam thole thola kansida khogi maroina target amatani manipur santi purakna bhonaba adu hojik si khoi mayam na praja singasu lauri mai bel kyana khoi sidi fawo chara heli khoi cso mayam punjalo amagi miang ma khada layo haina dagi yuso manipur na ha mayam thole moi lising tara ga mtang thola kanda nan khongmanda su khoi meeting bang to e ngarang su press conference to re aduga athu matam na moi gi step su law thogani hai phom chule na manipur da sai lai film dina haije gi bodo khoi civil society organization sing aduga volunteer sing village volunteer force sing aduga youth sing sina kayam kuna nga ku durige hajik civil society me am punjal lo haibi sida tamu gi bakari opinion leem thabido civil society me am punjan daba adum da aidi kya chaning ve kai no punjan ma ngam bai punjan lagadi yam phai punjan lagadi karim ta kai di for example akoi gi british ka koi ga lan theng na matam da british ka koi ga khongjom gi lan gi matam da loi namak volunteers me am loi da punjan laga dum lan theng na gi madu uri pok te gi lam bai ai palel de gi lam bai ai khongjom de gi lam bai ai mafom kaya digi lam bai koi lan ma theng na matam da pul pun ma matam da akoi british ki mayo lan theng na matam da akoi adum pun gi madu da kashu madu da pul loi pun ne abi question kasu leite hujik lurei ba question di akoi civil society me am punjan bai am darkar lai hai bagi maram di goal di chamane civil society me am na pami ba mala pai bi me na pami ba ayang na pami ba nang na pami su goal di chamane ba adu goal chamane la su pin da dugi kanu asi sum henjel la abadina masina ona taina bada akoi gi because expectation me am di jitna expect to budu ai expect to budu khena gani mi amana expect to budu mi gi asai ji khena bani na khara amana khara thuna to ningam gani khara amana ketang taptha ningam ba yai approach khena nam ba yai kokomi si uji ada amit sha na kaure kokomi ga wai sana gre kokomi se akoi mayam gi oi ba umbrella organization namani adu kaisu kaide maduda akoi civil society mayam se loina punjalaga kokomi haiba adi adu haiba ada haiba natabada loina punjalaga maira paibi mayam se akoi su adi political parties mayam su political party di ai political party ai politics oina ngangjaba thing asi I am talking as a concerned citizen ai si citizen amoina cham praja amoina praja gi mioi amoina haijabne congress oina haibsu nate bjp oina haibsu nate party oina haibsu nate swai di punjanba amadi yam darkar di leire punjanba dusu matamna dum punjalakani punjandaba yaroi adu aina hangjari di ai wakhanji mayam ka khena re aina haijari di civil society punjallo civil society punjalla tawminasi civil society kano tawbioi sibu de taba yaba wara ba तो पुंजलो है civil society ना तौगदो वो नती है बनी आई ना ऐसे दे निंग थौ दु कदाई दे लेग लगे बा where is the king chief minister कदाई दे लेग लगे बा माना पुंजल लगा माना तौगदो वो थबक ने बा civil society में हम तौरगा civil society में हम इमाई बेल में हम अदिगे अखोई में हम पुंजल लेन जो खलसे अखोई civil society में हम पुंजल लकांदा अखोई ना
अखोइना लॉ एंड ऑर्डर सिंग नाक यादोरी ब्राबो अखोइना सिविल सोसाइटी में आमचना चलगा कुकी मिलिटेंट्स में आमदु अखोइना चिंग कारगा अखोइना कुकी मिलिटेंट्स में आमदु फ्लश आउट तौदोरी ब्राबो यारोय हबो अदुना ngasi aina haijaninge badi ngasi अखोइना अखोइगी थवाई कल्लू अखोइगी थवाई कन्बियू अखोइगी लेबाक असि कन्बियू अखोइ मयाम तौबियो असि इमाई बेल मयामना अखोइगी वॉलंटियर्स मयाम खुन अखोइगी विलेज दगी अखोइगी उरिपोक दगी सिंगजमई दगी जगह मयाम दगी वॉलंटियर मयाम थोगलागा अखोइगी लम ngakpo ओइना चतखरेबा सी क्याम कुइना चथगदोइनोबा सी चथब यारोयबा चथब यारोय हाइबदी चथबमसु थोक्तेबा था मरी खांगेदना इमाई बेल मैम था मरी मंगा हुजिक था मरी हेना खांगे अदो इतागदे आइना क्वेश्चन अमा हंगनिंगी से सिगी कैनो सिदी सिगी लीडरशिप असिदी गवर्नमेंट लौगदौने हाइबने गवर्नमेंट लौगदौबनी आई सिम हाइनिंगी मसी आई कोनसु माइजर के आइगी वाखननी मसी क्याम कुइना मसी क्याम इंप्लीमेंट तौबा यागदौनो यागदौनो दे आई जित खंगजद्रे अदो आई सुमाइना हाइनिंगेबा अखोइ कैनोदा मफम खुदिंगमक्तगी मसीदी कोकोमी ओइबिरो अते तांकुमापनदसु लोइना चखरे कोकोमीना छिंदना कोई अचौबा थाउ ग्राउंड कन्वर्स ओवर मी लाख लाख तिनबा मयामसु चखरे अदुबु मदुगी मतुंगदसु असेंबली फमोय फमदे मदुदा लौनगी वारे नथो असेंबली की स्पेशल सेशन में फमोय जित अदुगी मियाम मणिपुर पुंबगी मियाम पुल कांदा नागा यावनी मैतई पांगन यावनी कुकी यावदे दु हाक मतम खद थमसी मैतई की गात नते मणिपुर की ओइबा मी वारे लौरिनेबा खोगी कोकोमी की अखोगी रैली दुदा अदुगी असेंबली फमगिब्रा फमदे को अदगी सोम द पार्लियामेंट अखोगी डिस्कशन तौबा तौदे अदगी हुजिक अखोगी लाइबा असेंबली की मिफम असिदा अखोगी डिस्कशन असेंबली की दु फने स्पेशल सेशन ओइगेरा ओइरोला नोम खतंग फम्मे हाइरसु हाइद्रसु स्पेशल सेशन ओइगेरा ओइरोला असेंबली दु तांकुल माथोइ द फमगनी हाइरे फमद्रे तांकुमापन तांकुमापन नत्र असेंबली की से तांकुमापन द फम नुमितुदसु कई डिस्कशन तौदे अदो इतागदी मयामना पामिबा पोट मयाम अदुगी ओना तैनबदा सुम गवर्नमेंट असना तौबसे क्याम कुइना खांगिगदगे अदुगा आइगी वाखलददी आई सुमाइना हाइनिंगे जित मसी तानबियु को मसी इलिट टीवी की थोंदाइना मसी आई अपील अमा तौनिंगी मदुदी कदाई दगिनो लोइनमा कोकोमीसु अदि मैला पाइबी मयामसु ngасai इनाउजित ना हाइबिगिबा करमबा हुजिकी संस्थान दु कई यूथ ऑफ मणिपुर अदगी अयाकसु नाहकसु अखोइसु हाना लोइनमक लेरिबा सिविल सोसाइटी मयाम से सेंजम चिरांगदगी अदगी फयेंगदगी फवाउचौ इकाइदगी अदगी अखोइगी कक्चिंग लमखाइदगी अदगी मफम खुदिंगमक्तगी अदगी कांगपोकपीगी अखोइगी सेंगमाइगी अखोइगी कनोगी कलातोंबीदगी ओइरो सेंगमाइगी कनोदगी बॉर्डरगीदगी ओइरो मा अदगी वांगुदगी ओइरो सेंगमाइजिन थोंखोंदगी ओइरो अदगी मफम खुदिंगमक्तगी मयाम से नोंमा लोइना पुनबिरो नोंमा तक पुनबिरो लाख तक पुनबिरो कोई थाइना अमुकोगी 1994 दगा चखिबा रैली लाख तक पुनगिबा अदुमाइना अमतंग मफम दा लेपगा पुंग कैसु याम कुइना चंगोय पुंग अनि हुम पुंग मरी मंगाई अदुगा मफम दगी नोम कक्तम मतम मांगबिरगा लोइन अमतंग थोलागा बा आई वाखल ददिबा इम्फाल दा लेरिबा कोइसु जितसो कोइ मयामसु इम्फाल की केंद्र सुदा लेरिबा खला मयामसु लोइन ब थोलागा अखोइ मफम हमदा पुल्लगा लेरसेबा मफम हमदा पुल्ला लेरसेबा अदुगा मयाम लोइन ब थोलागा बा कांगजेबुंग श्री अखोई वीर तिकेंद्रजीत थंगाल जनरल बु फांसी तौरगा अखोई बु ब्रिटिश ना हाथ खिबा अदुगुमगी फैदाबुंगदो अदुदा श्री बीरेन अखोई हुजिकी लेरिबा निंथौ हाइब तारे निंथौ कदाय चतखरे से क्वेश्चन मंगनिगेबा नाक लाओ थोगलाओ नाक की मंत्रिमंडल सिदा लेरिबा मंत्रिमंडल मयाम दुसु पोरो अदुगा सिदा अंतंग अखोई मयाम अंतंग कनोगी चीफ मिनिस्टर की बंगलोदगी अखोई करी कांगजेबुंगी अखोई शहीद मीनार बाउ थोलुकदी खोंकाप तरा खतनीदना अदुदा थोगलो अदुगा प्रजादा पौदम बिरो प्रजादा पौदम बिरो मागी मचिन लौला सेबा कोई मचिन हंग सेदे निंथौदा हाइजरा सेबा कोई निंथौदा हाइजरा सेदी अखोई क्याम कुइना खांगोगे निंथौ की जबान लौर सेबा हंग सेबा मंगोंदा मतम कयागी मनुंगदा शांति से पोरपो ngamgani matam kao this cannot remain, this cannot be left to continue matam koi to kakpiro aduga matam khajik tang koi
इमा इबेल मैम था मरी मंगा तुम द चादना हिप ngam तुम ngam चाब ngam मचा मैम की गिदमक्ता थमोई कायदना ngasi बाव खमजे सेलगा अहिंग सोलोक्ता याई इमा इबेल मैम से अमतक पोथान से अदुगा सी होइतागदी अखोई मतम सिगी मनुंगदा अखोई कनो मैम से शांति पोलकनी अखोई लॉ एंड ऑर्डर से लाक्सनगनी अदुगा अखोई प्रजा की दमक्ता मसिदा तंगु लेताबा पोजीशन में अखोई पोलकनी से हाइबियोबा अदुगा नोंगमई मैम से अखोई फारगा कुकी मैम दगी नोंगमई होइसनो नोंगमई दी एवरी वे होबे याई नोंगमई मैम ओइन पाइरिबा नोंगमई मैम जो फाबियोबा अंतन ऑपरेशन तखाइबियोबा दु थाजगेबा सोमदना मैतई मैमना मैतई की वॉलंटियर्स मैमना लाखरिबा नोंगमई लौग्रिबा नोंगमई मैम अदुदी अखोई थिजनगनी हुमजनगनी मदुदी लाखनी मदुदी अखोई नमना अखोई लौथोकनी ना कन्ना ऑपरेशन तौबई वारी ngangi अदुना मसिदा याम शेंगबा अखोई निंथौ ओइबिरिबा मंत्री मंडल हुजिक चीफ मिनिस्टर ओइबिरिबा मैम अदो अंतन कौसिने मैम चंगना अंतन लाखपियो कदोगे मैम चंगना मागी करी चीफ मिनिस्टर की अखोई की करी रेजिग्नेशन लेटर सेगाइबो नुमितदी मैम की ममांगदा कीदना मा थोंगइना थोंगलौना हुजिकसु श्री बिरेन कनाने करी तौदोरिगे अदो इतागदे अखोई मैम जो अंतन पुनबियु आई वाखननिको आई वाखननि अंतन पुनबियु मैम जो अदुम पुनली हुजिकसु याम पुनली लेकाई दा पैसा खाइनरगा हवाई चेंगवाई खरा दो ओइरसु रिलीफ कैंप ता थिनरी अदगी फी खरा मोइना सेचगदौबा फी अनि लेरगसु फी अमुकक्तंग इल्लिबा फी युमदा फी अनि लेबदो फी अमा रिलीफ कैंप ता येलुरी कांगन येलुरी तौनरी हुजिकसु अदु गवर्नमेंट की तरफ तगदी मसे कया अखोई तौबो उदे पेनजु पेनदे अदुना आई वाखलददी मसीगी थबक असे याम थुना टेक ओवर तौबियु कयगिनो तौबिबम थोई इट इज योर ड्यूटी इट इज इशोना करिगिदमक्तनो करी खल्लगा अखोई भोट पीगिबनो नकोइदा भोट पीगिबसि थाजबा प्रजादा करी हायरगा भोट लौगिबनो प्रजादगी भोट लौग्रिसिबु प्रजागी सेवा तौगे प्रजागी दमत प्रोटेक्शन तौगे लाइफ एंड प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन तौगे लौगिबु नत्रो अदु इतागी अदुगी वासक्तो ngakpiro अदुगी ngakpibगी मतम थेंगबनी चही था मरीजु खांगे अदु क्याम कुइना कोई खांगोगे अदुना श्री बिरेनबु अंत कौबियु मयाम ममांगदा अंत थोपिरो मयाम ममांगदा मतम अम पियु मतम ककपियु कैसु काइदे कोई था मरी मैथक्ता कोई गायबसिदबु खरा अमु गायबदा कैसु काइदे अदुबु we need assurance from you chin da sum ngang ba adigi santi leiri kholi adigi asaida police ki kari ba DIPR dagi asu yamna ngasi di mi amta sidre ngasi di rang leitre ngasi di mi hana bam ta leitre na press conference tawga kanu mu hairak pa adigi numin mangani sida ingna leirani numin mani ni mangani akoi yam phare aspibam yam phare curfew relax tawre na numin mangani akoi nungai na ingna mu leironi taruk ni suba numitana पुंग मापन मखाई पुंग तरा मीन तुमना मतमदुदा हयेंग कर्फ्यू लेरे अमुक लाउथोकपा अदि सोमना नोमै कापसलक्ता मी अमुक सिरेना थोकपा हाउ लॉन्ग विल दिस गो हम थंबी अदुगा तामुक साय अखोइगी असेंबली की मिफम मन पानबी ता ब्लॉक पिरा कान तामु साना स्पीकर ओइ बिरमनी हदक की मिफम सिदा खोई मैम को मिनसु अचोब रैली चतना खोई अगस्त की तांग मंगा सिदा फमु हाइदर हाइबनी अदु फम गिद्रे मखा ताबदा कुमापन द मुक्त कुमाथोय तबदि कुमापन द फम ग्रे हंदक की मिफम सिदा खोइना उजबदा खोई ऑब्जर्वरी रेफरेंस अदुग पीरबा अदुगा खोई मरुइना खोई बिजनेस एडवाइजरी कमिटी की फिप खोई रिपोर्ट तुमक थंबा मदु तोरकना तोखिबसी मिनिट 13 तोन कोई रेकॉर्ड खेनब लई खराबन मिनिट 13 हाय खराबन मिनिट 13 हाय एनी इज हिस्टोरिक ओइबा हायदारे यामना के हायदारे मणिपुर की दा हिस्ट्री ओने लेहगदबा अदुगा वर्ल्ड गिनेस रेकॉर्ड सु चनबा याबायना मयाम हायनबसु लेरी क्वाइदगी तेनबा अदुंबा सेशन तोगिबा अदुगा हारिबिसिदा कोई ऑब्जर्वरी डिफरेंस का फंग कांदा तोंगान तोंगर बिस इफ देयर इज एनी बिजनेस हाइदना अहुम सुबददी पनबनी अदुबु हारिबो बोतुदा हंदकी असेंबली से कोई मयामना पाम पोतुमकी थोखिदे अदुगा हंदकी असेंबली दो एज ए स्पीकर अमो ओइबिरमबोना कमानी यंगबि अदु कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट तवेना खनब्रा अदुग कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट लेना खनब्रा दगा साइड करी ओपिनियन लेम थबि तब जिताई वाकलददी असेंबली लेतबगा चमाने खन मसे आइना स्पीकर ओइजरमदना आइना खंगे हाइना हाइजब नतेको अदु आर्टिकल कोई मैम हाइनगरे मसीगी डिस्कशन से अमुक श्री ओजोय श्री यमुआ क्या नोइना पीबा प्रेस कॉन्फ्रेंस अमदसु याम सेंगना दो हाइगब तसिना हाइतागदी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अखोइगी करिगुंबा स्टेट कैबिनेट असना रिकमेंड तौबा
tang kun ma thoi da state cabinet phamaga assembly session aji phamoina assembly governor da prorogue tawgrabni na governor na kaudadi adabani na masi di mere constitutional formality amane ba tang kun ma thoi da kauriba session aji governor na reject tawsung am deba see other union government oilo the president of India has to act according to the advice of the union cabinet. Sida su chamba nahi hai ba. State cabinet na recommend to poda se popular government lai matam dadi governor na reject ngam de. So it is unconstitutional. Honorable governor na kari tang kun ma thoi da akoi na recommend to re du reject to bu ski madu unconstitutional oye. Governor has no powers to reject the recommendation. Amona thabadi ngame adugo amona cabinet amona thagala agadi she cannot reject it. Sima number 1. Adugo number 2 da amuk phamba idudi ngasai government asi hingnanaba government id assembly du dissolve tawgidanaba tha taruki manungda constitution na tha taruki manungda kaigumba assembly ase phamdragadi assembly si leiteba adu assembly du leinanaba government asi hingnanaba phamba assembly ne na adumaina lawba yayeba adubu ai wakaldadi si interpretation gi wani ko business leitraba business transact tawdraba assembly du assembly ne lawba yade kaigino obituary reference hai bise everywhere koi India da chane Bharat da chane ba assembly khuding makta assembly sigi member ma oiramba mayam adu lei gidaba matamda obituary reference na makoi gi atma shanti gi tamakta obituary reference tawra matungda atai business se paikhat na de normal practice tadi obituary reference tawra matungda house se join tawnei aduga matungi mathangi numit amada assembly ki speaker na house adu yaithoga mathangi numita natraga matam amaka akanda madugi keno adu business adu transact taweba adu handaki matang se di business advisory committee da su opposition na pukhalakpa hai tare madu matam do business advisory committee asidi government na ta yadiaba business advisory committee asidi government ga mai leina diaba business advisory committee asidi opposition yaugani speaker na chairman oigani aduga government ki proposal adu thangalakpado adu the business amatta yaugi deba business amta yaugi deba including handaki current crisis handaki lairiba akoi irang asigi matangda territorial integrity ngakadobani separate administration na se reject tawdobani yaro na in one voice madu Shri Biren na leader of the house na mahaki resolution oina puthorakkadoba business ne aide maru oina special session haigera adagi kari emergency session haigera novel session haigera haininga hairoba session di phamme dana jit ko session di phamagadi that agenda should have been the topmost agenda ne adugi agenda du yaude aduna Manipur gi praja da moina minamba yaro ba si government asna Shri Biren minamba yaro ba kaigino bo adugi agenda do business advisory committee gi business ta yaude aduga makoina assembly gi floor da finally no makatang pamme na mamingi na pamba numitu da su madugi agenda do yaugde aduga adum hoi akoi da blame tawna ba khona ba du lang na kotna tawgidre khotkidre aina tawdudi mokoi na phamning da duga adigi te ka tare akoi gi iru janing baga thonga tek baga na maitei gi pawrom leidai ne moi di suom phamning da bune ba phamning da bu phamde ya du phamme aduga akoi gi issue du di kenta naina gi de aduna ai wakhal da di Manipur se handaki matang asida Manipur haiba koi koina yamna chahi lising ani history leijaba Manipur haiba matam da min hagotlaga koi bu salam tawba akoi Manipuri jati asibu maitei phurup asibu akoi na mayam na akoi gi bevhar akoi de respect tawba do handaki khangta tare kari no kari gu tare government asna tale kari no bu akoi Manipur ge assembly se amolom da khallagadi yamna maman si yam tan greba aduga democracy gi constitution gi arthur se loi namak masigi keno se arthur se handokpa yadana puk thugai gre mache ta na thugai gre aduga Manipur India gi haijage India gi parliamentary history da amuba kali na ihaulagani karigina ayo Manipur gi assembly asida assembly phamdana assembly asibu smaina noma khaktangi adu minute ma thoi kak phammaga assembly lotion gi haibse Manipur India gi parliamentary history da thokidriba adugumba yamna laibak thiningai oiba Manipur gi assembly da adu su karamba assembly Manipur gi prajana assembly phambiyu
Manipur की प्रजा पुम्मन थोलगा असेंबली दांतंग फंबीरगा MLA मयामना तानबीदना मंत्री मयामना चीफ मिनिस्टर ना लेंगाक ना इबा लेंगाक सासोंद तौलिबा मयामसिना मणिपुर इमा लेबाक की इशू से नैनबियु इमा लेबाक को कनबियु इमा लेबाक की सेमिनार नापियु अखोगी इचा इशू मयाम सिरिबा मयाम से मखोगी थवाई कनबियु ना हाइबसे तागिरबा गवर्नमेंट ओके सामो हजसी मरुइना रिलीफ कैंप तो मफम रिलीफ कैंप मैम लेरी मियो लिसिंग हुम्फू की मथक्ता कोई डिस्प्लेस होरगा लेरी अदुगा मियो चामगो हुम्फू की मथक्ता सीक्रे की गवर्नमेंट की रिपोर्ट मतुंग लई बसदगी हेलमबसु यारी अदु हजिक सो फार गवर्नमेंट की ऑफिशियल पीबा रिपोर्ट तो बेस तौरकांदनी लाइबो वहांग दी अखोई रिलीफ कैंप द लेरिबा कांगबुसिंग असि करम कांदा मखोई मयुम मयुम द हजनगदगे हजि लेरिबा फैब्रिकेटेड तमो सुसाई तंबिग्रे फैब्रिकेटेड हाउस दा क्यांग कुइना मखोई ओइबा पुंसी अखोई तोइना हंग लाकदुनी थबक वाना सुरसु युम द हाला कांदा चागिला समसा कांदा फैमिली मैंग पुंदना हैरा चामेदना करी तौना हलक मदुगी नुंगाइबा अदुगिसी मथक्ता हजिक्सी तोआन तोआनबा जगासिंग नाचु मंगाई इम्फाल ईस्टकी खुंद्राकोम एसी की मनुंग चलबा इकोदा लेरंबा मैतेगी खुलसिंग मैतेगी युमसिंग अजु कुकी सिना चंगजलगा खुंदा सले हाइबा अद अनी नि लाक्तोय बगसिने तुना पुंजलकांदा लेरिबा खुगी रिलीफ कैंप द लेरिबा सिंगसे करम कांदा मोय मोयम द तंगदु लेताना हनगदगे ऑफ कोर्स ngara akoi manipur gamra anusa uken chalakanda khoi sajiwa jail complex makta leba poda khoi relief material jantuye yantuye khoi gi state manipur state Red Cross Society Manipur State unik chang kan da mogi paka yum sagani haibu phum su ngara khoi phongdo khiba leire adu live wang di karam makan khoi mem da hanjang ga at the same time iko da kari da tongan tonga jaga sing da khoi cookie sing na changjila ga occupy tawselaga leire ji hoji fau da disperse to bidena iko gi praja sing na khoi Manipur Press Club tak phamaga khoi ki press conference to gi su leire na size di haibu point anis da di ta mogi ba kari opinion le thambido je आई श्री बीरेंद्र उनका नत्रगा मागी कैबिनेट मैम से उनका इको उधर चलगा उनका हंगनी अदुगा रिलीफ कैंप तो मोइना फैब्रिकेटेड युम लेरिबा पी गाइन तौरिबा मैम से उनका चलला हंगनी मोइरांग उनका चलला हंगनी अदि खांगाबोक तो चलला उनका हंगनी कनाम तो लेनिंग दे फैब्रिकेटेड हाउस ता कनाम तो रिलीफ कैंप तो लेनिंग दे मखोई सिब की दे उजे इजन बे वानते सिब की दे अदुबु मखोइदा मखोइगी मयुम मदो युम मदो लोइना थुगाइगसु बुलडोजर ना तखाइगसु मखोई मखोई की जगह दु चनी मखोई की जगह दु दाबा कई हाइतारे वान ओरसु केगेन ओरसु मयुम मदो लिंगगा मदुदा कई हाइतारे जिंग खनम ngमदसु करी प्लास्टिक शीट न खल्लगा मदुदा वाटेक उटेक ना कनो तौगा मागी मयुम मदुदा अमुक हन्ना चलगा हिंगी को गवर्नमेंट पीबा पैसा कछु पामदे गवर्नमेंट पीबा पैसासु पामदे गवर्नमेंट पीबा हुजी फैब्रिकेटेड युमसु पामदे जेट आइगा नंगदी इम्फाल मनुंग नुंगाइना अखोइगी नुंगाइबा युमना दुद फमना लेरी अखोइदी फेन उंगदना अदगी अखोइगी गुड नाइट थादना अखोइ इंजांग अखोइगी मतम चाना चाक चादना अखोइदी ngasi नुंगाइना लेरीबा अदुबु मी मयामना दong चंगा हंगबियोबा अदु इतागदी फैब्रिकेटेड युम नतेबा इना हंगनिगी फैब्रिकेटेड युमदा अखोइ लेबा पामदेबा लेबसु पामदेबा अखोइ आद पुबियोबा फैब्रिकेटेड युमदा आद साबियु सारोइसु याय काइम साबिनु अदुबु अखोइगी बफर जोन दा उजी उजी लेरीबा मी मामे तखाइबियो अखोई इकोदा ngasi कुकी मैम लागा ngasi अखोई युम मैम लेसलीबा अखोई लौ मैम उसलईबा मसी मैम करीगदबदा तखाइबा ngamdabanoba why not si तखाइबा नुमित्ता अखोई गवर्नमेंट तगिसु सिक्किम अखोई निनिंगदे गवर्नमेंट तगिसु सिक्किम लौरोयबा दका तादेबा अखोई रिलीफ कैंप लई मैम से मोगी रिलीफ की कनसु लौरोयबा तौदबा अखोई युमदा हलनबिनबा तौबियोबा युमदा हलनबिनबा तौबियो हाइतागदी कनोदो अखोई ngakpi बताय कुकी मैम चंगलक्ता बताय हानगी अखोई लेरिबा सेरौदा ngasi लेरिबा फिबम सेरौदा हुजिक अखोई चंगबा ngamdri अखोई हुजिक मफम इकोदा फवाचौदा चंगबा ngamdri तोबुंग चंगबा ngamबरा तोबुंग मंगला चंगमबरा हुजिक तोबुंग अखोई चंगमबरा अखोई इरांग हौदैब मफम असिदा अदो इतागदी बेरिकेड लौथोबा ngasi इमाइबे मैमना कोकोमीना अखोई मणिपुर प्रजाना हौदगा तोबुंगदा लेरिबा अखोई बेरिकेड बफल जोन से लौथोकनी हाइजि करिगिनो अदो इतादी अखोइना मैमना हौरागा तौद्रिङैदा गवर्नमेंटना करिगि लौथोक्तबनोबा हाइजनबई वाने मखोई लौथोकबा हौदे हौदे कई लौथोकते हुजे कैसु लौथोकते अदो इतागदी आई वाखलदा हंगैबा जित की क्वेश्चन दा हाइजगेबा फैब्रिकेटेड होम दा लेबगी इशू नतेबा क्याम कुई लेदोइनो था मरी खांगेना फैब्रिकेटेड होम लेत्रिगे मतमदसु रिलीफ कैंप दा कांग मरकता कनु दा कायता दे कांगन खंदबा करी फ्लोर दा लेलगा नोंग मरकतु दा कांग मरकतु दा लेलगा लायना हुजिकसु कैसु कायदे तौदबो इंपोर्टेंट होइदे अदुदा लेब नतेबा इंपोर्टेंट होइदि मखोई मखोई युम दुदा हलनबा ngambaduneba हलनबा ngamba हाइतागदी विलेज वॉलंटियर ने यारोय मेरा पाइबी ने यारोय मेरा पाइबी ने ngam moyaba
government na tawu tabane government na tawu tabane habidi shiri birena da kem tawu moi cabinet mayam ada chalo akoi ju yauge aduga ada torun bangla hana ta dominate kano to dominate to adi betul akoi state force thajalo adi kana no Assam rifle akoi yanade Assam rifle su to Assam rifle na taba akoi yanaba force sama akoi new aduga noi government na to BJP government na to convince tong na aduga abai da patana zone du talaga hey noi thokho noi si noi gi lam nate noi gi jaga du da noi gi zone du da lai wai da akoi gi jaga si taksan nalak ta butai adugi matam du da confidence building lakane ba som na ikau da na akoi gi kano loina ma jaga si da loina pisal lakpa akoi gi jaga si da yum da laisal lakpa adi akoi gi yum kai loi thugai gi ba adi gi som na chingnung som na turbung bagla da lai ri ba phok chok da lai ri ba mayam chana karim ta ha na gi position da gi sum moi na taksal la ga di hayeng jit kamai tau ta le hoji new lambulen da lai ri ba kuki mayam gi yum sangai prok da lai ri ba paite veng da lai ri ba yum kuki mayam lai ram ba yum mayam si school mayam ma lai ri imphal manung da sida hayeng loi thom jal la ga asi yum ja khoi na lai ni na changa di kamai to makoi gi yum ni ngai makoi yum ni ngai ba kanam changan de ba hoji BSF na ngai CRPF na ngai ai di moi yum du su protect tau bi yo ba hayeng no ma makoi na hanjal ko matam da makoi gi shanti raksa gi film phagalak na no matam chang ba yai makoi na lakko matam na makoi su makoi gi mayum no da hanjan jasano makoi gi mayum no nungai na hanjan jasano ba dharma gi wani niyom gi wani adugi onna taina bada makoi gi yum di ngai sangai prodong da chapiu ne ji dong da chapiu sangai prodong da chapiu new lambulon da chapiu makoi gi yum di nga ga thami makoi gi mina akoi da nung na thumjal ko matam de tiar gas kapte makoi gi student organization na handian jalae makoi gi student organization me amna bom da swagat tawgani haibudadi action lawde akoi na tawdu sidi ngasi bawda jit akoi gi maitai volunteers me amna han kapu bam ta yaw yes reaction di tawi kai gi nobo akoi da kapsal le akoi gi mi han le adu ita gadi hujikti koi thingmung amakre go me na su kai tawbidam ni na akoi volunteers me am chatle volunteers me am chatlaga taktho but it is happening. Adu upai leite koi defend to buni adu hujikti government ki role se it is under question kai no sumaina sum akoi gi prefabricated house laiba relief camp ta laiba haiba sidi solution nate adu ga ngasi akoi gi moina taksan laiba sum taksan la adu tadi akoi gi lam sina jit loi pithok kham akoi gi lam sina kuki da loi pi gram adagi buffer zone si dagi na koi changan gram akoi gi sina adom akoi na haiba se noi sidai changba chugya ya di ai dana thingaga thammaba adagi moigi mantri mayam duna adum somda soi tawduna file suandana adagi moigi akoi mayang officers mayam khan su dum thaba adagi leidana akoi maitai officer nataba moi administration ji sum chalai hanba helicopter service tawre na hoje helicopter service jit period na pino haiba nati ko helicopter service is good hayeng kanano Chulchanpur da madugi medical kari health darkar leiba yam na adudi yam da darkar leiba adu mududi piba yam phaiba aidi adu phaiba adu helicopter service piri adigi ate service loina ma adu itagidi administration ama chap chana makoi gi mantri ani su dum piri MLA mayam da su dum to haide mantri mayam da su dum thammi adu itadi kari no administration si chinda kari order thok thega su separate administration gi mo lak dong da tawri to separate administration do amarom da oyen ju khallo se ba separate administration do je POI adu machin da di high separate administration gi mami di ure adu phare ne amarom da kari gi damakta khoi gi lam lokshan bi no adu kari gi damakta why I want to ask ikaw khoi gi lamni tolbong bangla khoi gi lamni kari gi damakta government na masi in thok pa ngam dabno haba in thok pa ngam dabno habi kari gi damakta mit cha da haiba ngam dabno haba kari gi damakta central government haiba ngam dabno kari gi damakta nangi BSF nata Assam Rifles gi wadi to se Assam Rifles gi wadi sumang ngangin de moi wadi to se they are not worth talking about moi di phajana mi chang ye na mayam hainari sidi praman ga yaw na ngang na podi ngang irang ga yam thokri duni kana dabada aduna hujik lai po che it is their responsibility adu ngasidi Amit Shah Modi adu dagi wa nati ba the responsibility is with Shri Biren and his cabinet mama tom dagi wa nati Shri Biren na matom da loba decision nati sidi collective responsibility I asked all the cabinet ministers masi lai the cabinet ministers me am MLA ki role lai ti so government has to decide BJP ki MLA me am ki su role am lai nati so moi da koina saw bi wani
ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯤ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯃꯣꯏ 23 ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯑꯅꯤꯗꯨꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤꯅꯤ ꯑꯅꯤꯗꯨꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤꯅꯦꯕ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯄꯥꯝꯕꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠꯇ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯌꯥꯎꯗꯣꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯅꯦꯝꯆꯥ ꯀꯦꯞꯇꯦꯟꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯂꯩꯄꯥꯎ ꯍꯥꯎꯀꯤꯞꯀꯗꯤ ꯌꯥꯎꯗꯣꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ ꯂꯧꯕ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠꯇ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯟꯅ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ ꯂꯧꯕ ꯇꯥꯏ ꯃꯗꯨꯗ ꯗꯥꯏꯁꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯣꯏ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ಶ್ರೀ ಮೋದಿದ ಶ್ರೀ ಅಮಿತ್ ಶಾದ ಹಾಯ್ಬ ತಾಯಿ ನೋ ಸರ್ ಅಕೋಯ್ ಸಿಗಿಸಿದಿ ಅಕೋಯ್ ಖಾಂಗ್ಮ ngамದ್ರೆ ಮಯಾಂಗಿ ಖೋಲಾꯎಸೆ ಸಿ ಯೌರೆ ಅಕೋಯ್ ಮಸಿದಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟಮ್ ಅಮ ಅಕೋಯ್ ಕನೋ ತೌಬ ತಾಯಿ ಅದುಗ ತಗಾಯ್ ಫದ್ರಗನ ಅಕೋಯ್ ಮತುಂಗ್ ಇನ್ಬಿಗೆ ಕದೋಗೆ ಅಕೋಯ್ ರಾಜನೀತಿ ಸು ತೋಕೆ ಮತುಂಗ್ ಇನ್ಬಿಗೆ ಬತೋನಾ ತೋ ಕದೋಗೆ लेबाकी लादी कदोबगी फमकोल लेदोइनो तोथोगेनो अमु इलेक्शन तौगेला अमु बीजेपी तोकेला लोय तोथोगेनो लेबाकी लागदी अखोई बीजेपी का लाइदी अखोई पार्टी का लाइदी सुमाइना तौतागदी अखोइना हाइबजी ताबिद्रे मयामजे कपना लाउदना मयामजना मखों खिल्लिसे कुइरे बफर जोन मयामजे लौथोकेसे लौथोकपिरो लौथोकपै बफर जोन से मतम असुकी मतुंगदा मिनिट नुमित 35 मनुंगदा हप्ता अमै मनुंगदा था अमै मनुंगदा बफर जोन से लौथोकपिरो अदुगा कुकी मयामना सिदा तक्सल लैबा अखोई मैतै लम मयामसे मसी लोइनमक clear tawbiyo haidna masi in short tawbi ngangna gadong ne mai because they are the same government adu si tawbang ngamdragadi ba I think they should all resign moi tokpne na pai okay tamam matam sulu sile lo silakda tamugi miyang da yamna naha oina su politics sa khibani aduga miyang bi seba tawduna 5 times kar e speaker oirame minister kyar oire haji laiba last wahang se koi manipur gi tungi vision se tamuna kamaina ubi करी कमायना मसी अखोय उबी अदुगा करी तोबो ताय हैबसी तामुगी बा ओपिनियन उम थबिरो जित मसी यामना आई खर ngasi से इमोशनल जु खर ओइरे थमोय दगी खर आई जे खर जु इमोशनल ओइरो मी ओइना तवे ना थमोय दगी ngang बोइना नंबर तो ये राजनीति तौगे मतम दसु थोना राजनीति की वाजी क्या ओइना चत्तदना थमोय दगी ओइना हेदा ngang थोगिबो म तवे अदुबु इनाव न ngasi hangiबो क्वेश्चन अदु आई सेंगना दुम खुमजगे आई करिमतसु आई खाओय करिमतसु मसिदा लोलोय थमोइदगी ओय पोनी मदु मयामना मदुगी जजमेंट तौसुनु अखोई चाही कुनम कुंथा दि बैकवर्ड चटखरे ngasi nahaki nacha aigi cha ngasi akhoi issue sing la kadoba makhoi future ase amarom khalrogadi it is very bleak matam changani yam masi yamna prevent tawba yaramba kanoni masi prevent tawba yaramba crisis amani masi thingba ngamangado thingning de koi khana laga अखोई मसेन कुकी के मैते खनानबा अदगी फुरुप अमगा फुरुंग खनानबा सिविल सोसाइटी से ओला जोक थोनबा अमा हाइबा मसीगी पॉलिटिक्स अमा याम चाउन तवे मसीगी पॉलिटिक्स अमा याम चाउन तवे अदु मसीगी पॉलिटिक्स से हंदकना खरा ममी सेंगना विद एन एजेंडा तव माले मसी नुंगाइते मसी आइना खंगे याना आइना कनो तवे याना हाइजन बनते आई राजनीति की क्षेत्र द याम कुइना लेराबा मिसक अमसु ओए अदुगा हंदकी मतांग असि नुंगाइते याम नुंगाइते हाबदी तसेंगना हाइतागदी लेबाक पाइरिबा निंथौ लेबाक पाइरिबा मंत्री तुमिना लई करिमता तौदे मखोई की तौम थोक मथौ तौदे मसी मतंग दा जित मसी इसागी वा ओइना दि थोखरे अदुबु इसागी वा ओइना थोखगजु आई हाइगेना हाइजबनी थाइना मनोरमागी वाथोक्ता मनोरमागी वाथोक्ता इमा इबेल मयामना फी थोंगना कंगलागी ममांगदा कनो तौगु मतमदा लेबाकी वाथोक ओइगी मदुगी मतमदा पार्टी लेते गवर्नमेंट लेते मदुगी मतमदा या होम मिनिस्टर अदुगी मतमदुगी होम मिनिस्टर ओइबदुगी मागी गाड़ी अदो राजभवन आइना थिंगा आइना हिप्पगा कनो तौगिदो जित काउबिदमनी काउ निजंगिदम अदुगा बा आसाम राइफल्स ना अखोई कक्सिंग ताबंगी मपादो आइदा मोइना नेटलगा बटना सुरगा अखोई मयाम तोलातुना फौगिबो मतमदा इ थोखिको अदुई मतमदा कैसु एमएलए तोसु याय मंत्री ओइदसु यायना आई थोखि अदुगा युमजाव लाइरेंबिगी लंपाक्ता आई मसी हाइनिंगदबनी आई भोट कादरे नमीना कनोमा खनगिबे यायना हाइदबई वानी अदु हुजुजिक आइगी केंद्रदा ओइरिबे एमएलए मा यामना अचौबा मंत्री म ओइरिबनी मागी नातोन सुमांग युमजाव लाइरेंबिदुदबा मी मयाम फौरकांदा कोम्बिंग ऑपरेशन तौगी मतमदा आया अदुगी मतमदा थोखिबे एमएलए बनी अदुगा आइगी सिंगजमैगी चिंगा मखोंगदा इमा इबेन मयाम सासनना फुगिबे मतमदा आइगी लोकल एमएलए दो मंत्री जु ओइरिबदो मीना थीबा फंगदे थोलकपदी लाइरदना अदुना वारी याम लई पर्सनल सैक्रिफाइस याम तौनबो ताई आइना पर्सनल सैक्रिफाइस तौगे हाबे नते आइदी इसागी अपामबसु क्या लैत्रबा मी अमनी भोटसु याम कारे अदुगा इशोरना चांबिना मीना नुंसीबगी मयामगी इज्जतसु याम फंगे अदुबु ngasi पेंदबदी याम लई करिगिनो मणिपुर की हुजिक लैरिबा हुजिक की फिल्म से दम चथरब
हुजिकी फिल्म मसिदा सुम सुम ngairaga lairaba Lok Sabha ki election hayeng ang kita ngai Lok Sabha ki election bau namda dana sum hatok na handana nomai kapan dana kuki mayam sigi mathak tak kalim ta tauda dana adigi BJP ki sarkar asina leidiba adigi hujiki paliba sarkar asigi mantri mandol mayam asina tumin na pammaga sum haipet malal laga thabakte amata taudragadi ai wakal dadi Manipur ki future di yamna pharoi masi yam thuna ai wakal ni ai yan han bada Shri Krishna Jalma ki numit nina appeal tawga aigi now ki interview se hojage badi hujik su khud lo nazaraga appeal tawjari thamoi sengna Shri ek Bhagwan Krishna bu ningjalaga ba hujik su thengna mikap thokpiu leiriba ningthau oibiriba lengak pairiba ningthau le loibiriba magi mantri mando ningthau oibiriba hujik leibak paibiriba chukli paibiriba mayam do thengna thokpirao aduga responsibility ase ima ibel mayam dagi civil society organization mayam dagi responsibility se isagi khutta paibiu mayam de short tobiu kanglagi senglaba adugi kanglagi kano aduda wasak piu senglaba bir tikendra jitki shahid minar da wasak piu thamagi manungda numit tara mangani gi manungda ai masi hek ngamdragadi nasi hek ngamdragadi masi gi shanti raksa gi phim sing ngamdragadi ai na masi gi kano si lakshan ngamdragadi shugi agreement bloget to hon ngamdragadi kuki mayam gi militants mayam gi lalo mayam gi masi gi khulai mayam si phab ngamdragadi nasi akoina ikauda akoina mokoina landa raga akoi lam loksal leiba mayam se tak thok ngamdragadi ai Shri Biren ai mantri phamdagi chief minister obdagi tokchage ai na ongtang haibiu ne Shri Biren bo koi latke Makoi worship tauge but adu bau taudringai gidi Manipur gi asa leite Manipur da akoi gi hujik leiriba film se sum leiragadi ai wakal dadi akoi bu maithak ta dum mai manung da sum chao mai manung da chaga ut tawna tum haibaga ai madugi wakhane na khalli adu bu ai asa lei kai no haibu akoi phaniam na warga su phaniam na mai chakha su tum na chakha su amu hogol patabu yinung amu holal patabu we have to live. We have to live for our children. We have to live for our grandchildren. Aduna Manipur gi asa, Manipur gi saktam, Manipur da koina puari de leira iba. Nung shikhaba koi gi saktam ase, masina ahan manate. Sahi tare khuntak ko matam da puloi loi robani, kasar da chendna, Burma da bondi mayama pudana Burma da sahi tare khuntak na Manipur valley ase mi amata leiram robani. Kuntal lansidan leiramaba sahi tare khuntak gi wari kayama leigrabani Manipur gi history da akoi mayam asibu namdhanaba honarakpa mayam ama leigrabani namdhaba kaisu ngamgide aduna aigi jit aloi bada aina appeal tawjaningi thabak tawbiu ningthau oibugi lamchat chatpiu aduga imaibel mayam ngasi civil society na wariba adagi kari akoi village volunteer mayam icha mayam inaw mayam da chatlaga leibak ngai basidi kuina nga ahan biranu aduga leibak thu na ngakpiu aduga akoi mayam su madu da piba yaba akoi sajok pige aduga sumaina sum chatharaba akoi khangbagi pankhai loisallabani aduga mayamna sauragadi prajana sauragadi akoi gi masigi kano se yamna wagani akoi gi samaj da akoi gi awawa yamna mukena wari busda awawa lakani aduna loi bada akoi Shri Bhagwan Shri Krishna nasu aina ngasa haizabaduni magi hek poiba mama do kangsa se Shri Krishna hakha jagat udhar to gena khalaba jagat asigi phattaba laba matamda kansana mayam je halaktana akoi gi magi mam oijadaga su kari haitare akoi gi leibak asibu olajo tholaba leibak asida shanti lerakta matamda Shri Krishna na magi kano do avatar lora kanda nipan su machaw na devki gi kano gi machaw na pogla kanda kangsagi badatogi kangsagu hathi aduna ngasigi numeda je Shri Krishna janma akoi gi Shri Krishna gi janmashtami gi seng numeda sida ayagna appeal tawjaningi madudi aigi thamoi digi haijabani chandon chaba thillaga laiba phajom silaga lakchiri base maram khadagi lakchabani aduna tang chana mafam chana amuksu haijarakige tawbudu Manipur se udang kanbiu Manipur se akoi kanbagi matam oide aduga tuminna phambagi matam oidre it is the time of action. Okay, thank you so much. Tamo chilamata kaithopi regadomba ELITETV na kauzaru de lengbirakna maru nangasi gi issue si present status of Manipur si matang ta special talk ma bang thokpada matam kaithopi dana ko gi student lengbirak bi damu tamu hanana tagachri tungi asada su tamna ningjeri ba myam sing adu mai pak pa oibi hajaraga. Thank you so much tam. Asi gi domba ELITETV gi special talk
topic na koi present status of Manipur matang solution jare makha na koi tuan ba intellectual scene lai riba mayam thabak torma mayam sing musician obi archaeologist obi mayam issue sida khangi ba mayam sing asi mathang koi series 9 na khojara kanda mayam na hybrid bagi matung na koi mathang unacharaga mayam da pawdam na bagi tanja dolojage ngasik de dom ba ELITETV gi special talk matang solution jare meng ta virbu sing bo amuk ka khurum jabgal na kaini be thang jari pini virasi